kum sebentar jong kejing rakhe jungi ya kani ka tayo le kemen jong ki samla hakani ka youthweek arhajar arpho ni don pat kum ni hakani ka janmit banyo ban sakri lang yu blai lengba jong kejing sengelap ya kabal penbek kerpang hakani ka por ni priang subhai pi baro nado kilong keme kilong kpa ki hep khna bat kham kerpang pi ki khon samla bat ngia wero ipi pan ya ka por ba kordor jong pi sipor ban saskor ayu blai udon ban kran hapeleng jungi lengba jung usakri ba kordor jong u ipdang subharo ya kinong sim benta baro kerpang ya i reverend SI merbanyang iblawan benelap ya ketien ublai hakani ke janmet tu ublai un kerkhu yingi hakani ke po jong ke jing sakri lengba jong ke YouTube channel jong ke balang tong ini dwai kumne pat sahisian ublai kupa jungi ubah beneng Iwan hajan jong me ablay ban aingu eme namar ke jing yalam ke jing don rengkat ke jome ke jing im ke jungi ke maman la kasngi trai babha Iwan ne ke ban aingu kerpang email ma jong ke janmet ha ke bang yo ye ke kalat ban sakri lang ye ke teng ke im ke jome trai be e be isnai ngi dwai temen kerkhu yingi ko trai da ke jing don rengkat ke jome ablay yalam ye ke benta baro ye ke bangin sayo ban pendap ha ke ni ke por ablay kanda long sisa ku try kapor ka pakentang kapor ha ka ba me ku kurat mi ya kendo mi ya syam lang yangi ha kan kapor tribe e ba isnei tu kar khu yangi ku try bat tu pensak bor yangi ku kurat baleng ba jong kan ke jing sakri ku try ini o mat sisa ku try ya ke jing kar khu na ka khat ke jing isnei ke jong me yelam yangi ku try ki benta baro e ka ban sependap ai kan long da ka bor ke jelam ku jung musim ku jong me hi sngo yangi ku kurat namar keteng jisu mi dwai Amen. Ini soalang banruai ke jingruai ke nembar ke basan sepak sapunyo. Bat hadin jong kuni ke jingruai ngan subha ban kerpat i mastar mak jirat milim ngap ban penpulin ke ketien ke jung blai bat ban boru hu blai ha ke jingduai. Ngam sungau le ran ban plai utrai ubala map yanga ban buram ye ke ketien bu ai bat ye ke ding pna brok saut li ke khot lembat ke khoras kejingruai ke nomor kepasan sepak sapunyo. Ngam soleran ban payutrai ubala mabyanga ban burom ya kaktin buai bat ya kading punha ha ukres ngalalai na kapop bat ka jingkit jong ngapar kaladu hakadim puna ngalayeng ngalajom imen tanganku menjunong su Jisu utrai ngaitubha Shanyaru Bun penle ran kum yanga bakermenskam Kris ngalalai nakapop bat ka jingkit jong ngapar kaladu akadim puna ngalayeng ngalajom timin tanganku menjunong su kumlakakan kaktin kaskan yakabaulas mai tingalangin
bangan omrem akas ngijong utrai ha ukris lalalai na kapom bat ka jingkit jong ngapar kaladu akading puna ngalayeng ngalajom timin tanganku menjunong su utrai unpla yang ong akmat jong kupa bahakasa lengan yosong aying lakreyanga ha ukres ngalalay na kapop pat ka jingkit jong ngapar kaladu akadim puna ngalayeng ngalajop timin tanganku menjunong su Tishua bingin pendam magajing tuai. Tungin syak skor kat to kat nena ketien ke bakut ke jong play bingin lak ban syam. Nak kitab ke jong Isaya ke lenong besau pulai. Ke dekot ke bakat wei. Ke bakat pra bat ke bar pusan bat kumju ru. Nak siti ke jong Jacob ke lenong ke ba sau ke dekot ke ba pra. Ki ketien ke ba ong kumne. Nga mangahi ngalong try bat nalor junga omdon unong penim wat ken mau ye ki ba menshua lemne ye ki ba rem wat perkan nga mangahi ngalong uta ubla pendam no ye gijing rengkang chongme na ka benta ye ladihi bat ngan om ken mau ye ki pop chongme Tuan hajan ya ublay, te unwan hajan ya fi. Tu thet no ya lagi kiti ko pi ki bapom, bat tu pen kuit no ya lagi dot non, ko pi ki bat senrop mensiam. Ublay un kerku ya bapule bat basngap, ya kektien ke bakuit ke jong u, tungin ya pendam ke jong duai. Ublay bolong kupa jungi bah pening, sungu banai ngu namar ke jing iet bat ke jing isnei ke jong me, melakir ku yengi kumni kumbangilong. Bangila atrai ban yo ekani galat ke bakodor ban syakri me kam tam ban yo ban pla ya kejing penim ke chong me ya rap mami ko kenrat kerku ini kejing syakri ke chongi ai bor yingi persat yingi do mensim bako chong me baga ktien ke ba im ke chong me kan yo jaka ke do not ke chongi bakita ke ba yo sngo bat ke basngap ya ktien ba ko bor ke chong me kan long ka bor ke ban pensyat bor ya kejing im ke chongi Yarap tanai kirku mami kirku ilau jong syakri pensum pensle rayu ke kamra ke bahaneng baga kubor ke ba usyakri jong me unsaai hagni ke chanmit ke banta kalong ka bor ke ban pensyat boringi bat kan long ru ka kubor ka balak ban tau tamai ke mensim ke bakordor meyu ingi em ki sngi ke ba ki sngi ke badap de ke jingele ni don kami ke jing kersyan bor ke jong me ko trai wat ai bingin du jing kermen wat ai bingin sngo tait sngo lwat ke jing lenti ke jongi Nrai ai bingin shania hame ubalong ke cingkermen ke cing em ke chongi wat atrai taki mensim ki bakodor ki bla chot no wat atrai taki mensim ki bla sakma no na ka khet ki cing snei ki chome ai ba ke cing pen im ei ki chome sashi sien pan kan long na ka benta ke chongki mat kan long ru na ka benta chongi ba men pen thamai bor ki mensim ki chongi bangila banang ye san gum ki kun ki chome hapadeng ki singi ki ba ki singi ki shitom
trai tu nai kir khui la jong jing seng samla kir khui ke jing shakri ke jing paro ya lama me trai lo jong men sim khu jong me ba ke ke bangi ngin yai pendam na ke benta ke program jong ke jing seng samla hi leng ba ke ni ke tayo paro shtayo kan long de ke jing lam ke jong men sim khu jong me kir khui yangi kir khui ke por ke basa ke jing lenti ke jing em ke jing ya lam yangi ya kamon ke jong me ma pro trai ki pop kilat kilan ki ba me shamangi pen snu si ka mon ga khu ki chome pedang yi ka bangi long nang nem ta shri pom ju kot ru amen. Mr. Chairman, kini gilong jing penpana ni kapor. Inyo sakawi ke jeseng ha ka santurik September aja arpo ke singi sejan. Hari ini kita seng inyo ya praise and worship service. Inong yalam kita seng yo ni Mr. B Wadri ibalong vice chairman kita seng samla. Hadin kita inyo kita IT ha ka praise and worship team bayalam da Miss Ivinika lingdo nong pure. Kini gilong jing penpanan por kubli shibun. Ngapan pau ku jusungu I masta magjirat milim ngap I melap pendap ya kebentam belas syania hai tu ublei ungkut khu ipi bat unang ai bo susu ipi ma pinang la ban sakhi u hakis ngi ki por ki mandang wan mentampat ngilapoi ha kebentam pedeng jung de kejing syakri kejongi ha kene por kata kalong bang ni sngono ya kejing yalap ya ke khobor na ka tin kejong ublei lengba jong I reverend SI Marbanyang I pastor idon ha ka balang porla ha ka porla district jong ka rilengam presbytery bat ngisu kemen shibun pastor bandon ni pi ha pedeng jungi ha ka ni ka por kham tam ba pin sam ya ka khubor ka tin ublei ha pedeng jungi ni dwai bu blei un kar khu bat yalam pi ba ka khubor kan ai mun si mengi banginang ya chaprang ha pedeng jong kini kisngi ki por ki bae ngai ngoi ublei bayalam mingi kumne kamangilong ngai kublei yo chairman lembat dia kachingnya seng samlaling pakne ka yudwi ka pamenta jong kene ka snem ublay un kerku ya kajing seng samla ublay un kerkuru ya kabalang hangne kabalayo ruban penbet leng bakre kajing seng yelap ha kane kamet kabamta ublay un kerku yang iwai puai ha kabang isngap na kane kaktian kachong blay ba na kane kajing yelap ha kane kamet kabamta shua bangini ya chak kaktian kachong blay tungin ya pendam ha kajing duai ablay ubo kupa peneng ai bakaktian kachong me kan long kaching kerman hapteng kijing du jing kerman hapteng kijing ke bangiman but ai bakane kaktian kachong me kan long kajing mut dia kajing imjongi bangin kelak ka pamot but bangin pai shame shimingi kumangilong Haka kerteng kejong Jisu ngadwai. Amen. Ki para banget bayet baro. Haka ni kapor kabamta. Ngakwa panyelam jing mot na kaktin kejong blay. Shua bangin IT yala de. Bar kaktin kejong blay. Kakren kapan kan mau ya kejing em jonge. Ki pamati kejing man kasnge. Pat kipamat ya kijing du jing kermen teng kajing em kaktien kajong ublay kabakat kum ka kitab Ezekiel kalnong kapalay punyaw kadekat kabasaw ter kaong kumne ulaong pat hanga tuyatul pa halor kinikisye Batoong haki, api kising baterkong, tas ngaw ya kaktian utray. Kumne uang utray ublay hakini kising, hakmi ngantian mensim api,
te pin em ban ngan bu ki thiet happy ban ngan penmi ya kado happy ban ngan tap ya phi da kasni ban ngan tian man sim happy te pin sa em bat pin yo tep bangalong utrai kini kilong ki kentien ki bau play upha ban kren hakajat ben riu Israel hawe Ezekiel unang ya thulupa bat kumjuru kumunang syarai hakat kapor ban ya thulupa ya kajing pen empat ya kini kajat ben riu hadian bakasya ring merau hababilan daina kajing penlak seneng kajong ka daina mar kajing rengkang jong ka iki an ki jong play kahapan mat iki kijing badai hangta ublay upen pau ya kajing itu pau hau Ezekiel ban phalang ya kajat ben riu bakalalong kum kish ing ke baterkhong hakatem jong kajing yap ublay namar kata upha yu Ezekiel uang to ya thul pa ki ong to singau ya kaktin kajong utrai un pen empat ya kani kajat ben riu Israel hadian bakamat ya kajing yap hadian bakamat ya kajing jenjar ha kajing long merau kajing em jongka hadian bakam yo ban syakri laj lucu ya kakerteng kajong kimnang ban syakri blay hari nong wai kisus ngau benut ya ka tempel ya ka Jerusalem namar ki ong ladang ngim yo ban syakri ublay ha Jerusalem ngimnang ban syakri blay kumnongin syakri ublay hari nong wai kumnongin ruai kajing ruai utrai hari nong wai hapedeng kajing long melung kare kajat penriu hapedeng kajing sengau sangsot kibriu kibaduk kibajenjar hakut kapor dan rayu blay wai pat ya ka gospel jong kajing kermen hakri kajat penriu ling bau Ezekiel to pertah ya kada kajing pertah bau blay un pen empat na kajing yap ka bau blay u phalang ya kajing long kum kising ke baterkhong haki artli kajing long habang yo i barbar i kising ke baterkhong ngis ngau thu kidan ye ki artli kajing long kawai kajing bom don shu kamen sim hapo jongka kabaar pade kadi kajing bom dap dur shu kabom don do shu kabom don thiet kabom don shu khasni hapo jongka dei kata ya kaju kasing anda dap do anda don kado anda don kamen sim ngi it ya ka kum ki parabriu lane kum ki bahiyeng Ndrei anda kilalong kiba terkhong anda ngilayap to tip kiwan ra ya kajing kelah kajing sengau jong ye bangi iting ya ka ngi syirkai ya ka wala dadai kasing jong bahieng ro ngin isyirkai ngin sengau ting hakabakum kata kajing mat jong kini ki ar kajing long hakar kajat penriu kalalong kajing jat penriu kabalayap kajuda kapa Ezekiel umut ban ya thul pa hakar kapor bakin kala kapa mut kin phai show play baun pendap mensim pat ya ka baun pendap un penwan dur pat ya ka naka kapa kalamat hakajing em jongka ukwa ban penim pat ya ka ladaki kala kapa mut hakani kabenta kapa play Ukraine ya kajing kermen hakar kajat penriu ki para banget bait parok hakabakum kini kisngi empat kipor ki pangimat ngimat ya kaju kajing long hakajing em jongi mdai bang isya ring merau hababilan mdai bang isya mering merau hau Nebukadnesar ndreng isya ring merau hakapop ngisya ring merau halaka jong kajing sengau wisimet kajing em hangamei ngisya ring merau hakajing yap kamen sim kajong i hakajing yadai bat ublay ngim it yau ngim dap ya kiso wen sim jongu dei kata ngidon iki arjing long kabaning kong langilong ki Kristan nang ngim long ki Kristan ngidu yo men sim ko jong ublay badai hangta kaperthai ka itrem yang iwalang ilong Kristan
ngilong kiba terkong, ngilong kiba ima kadur. Pat sakawai kajing long kajing em jongi, ngim dap kadur, ngim dap do, ngim long kibri kiba dap do, ngidap stang kisieng kiba terkong kajing em kajongi, kabangi do jing kermen wadialaderu. Kamdon kajing kermen satang ublay wan pen em ikis ing kiba terkong hangi kibriu ngilakut kilat tang sulang kis ing kiba terkong reho ublay kadang don kajing kermen ublay uang tos ngau tengan tian men simpat api tengan bu ya kadok ngantap da kasni ngantian men simpat api Kikon kiba ija kijong oblay. Hakajing em kajonge kabangi mat man kasngi. Ngimat ikni ki arjing long. Ngim don uyaw man siem jong oblay. Ngidu uya kadur kajong Jisu Kris. Ajing bahabriw u Kris an i hanga kam don syu. Mday ya barok. Resipun ki Kristan kim kup ya kadur jongo Kris. Dai kata ngi kelalong kiba ingiu ha kapertai. Wat upamlang Kristan ru u ingiu yang ayapi. Badai hang tangis ngutu ya kajing sisa. Pakadon kam kajing kela kabamut ko ki para banget pa ehet baro. Ko ki para do prasna. Piong kari kasi kajong ikam syaring merau. Hon ngis ngau kumba ngidei kari kabalat lut nrei token mau ngisa ring merau hakajing bamsap ngisa ring merau hakajing embas bahangame ngisa ring merau hakajing bom yasuk siing cisam ngisa ring merau hakajing lang bahangame kabangi nginyau ben nyimei pa kibala teman nginyau ben nyikiwei kum kibom tip ai Nginyaw ben ru wat ikiway kijat ben reo. Day hang ta ngilong mraw ru teng halakari haki ay kay baro kibanta jong kajing em kajongi. Batay kata nginang yap kum kajat ben reo kum kilong ying Kristan ru nginang yap kadbang nginang mi kisngi. Bat kibreu ladakim yo ban syakri yau blay tang sisian hakas ngi ublay kim nang ban syakri yau blay halayeng. Kidan teh perabangay paet. Kajing yap hakini kiski. Kadon kaway kajing yap. Kapangala persyang banle survey hala kajong kajakatray. Pakibriw na kisis paangot. Kibawan jing yeseng hakas ngiublay. Kiday san pau syapo. Landi laaban tam hakibalang kibakamrit. Hakibalang hasor lele balakambun upadba ladang yakin persen ngiduna sibun Nrai marsen kang ban pelong jing yeseng apo kibalang kia ut kia lenyar ngimnang ban syakri blay kum ki Israel hari nongwe halaying ban ong to kun ngin ye syakri blay ngile ran ban khot ki kun ban syakri blay ban ong to ngin ye duai hapedeng kan kajing ja ka bamenta ngidon kajing terkhong ngidon kajing yap kajing em kajonge badai kata ngimati kajing terkhong kajing em jonge namar bang ngimyo ajing yeseng haying mane ngimyo kum kapalang ngis ngau kum ki Kristan ki baterkhong ki balanang swaya kajing em jongi namar ngimla aban penyang ya kajinget kabu Jisu uang pia mane kat bakum kajing mane kajong pi kabapim tip kan poi kapor ong ka gospel Yohanes kan long kabasaw kedekhat ka arpuar kan poi kapor bakima kiba mane yau play kin mane hakaman sim bat kapasisya kamut pada bangin ong kajing yeseng hakabalang kamlong kabaran kam ngin duai naman takini kisngi bangin yo kajing kala kabamut ko kipara banget paet baro ko kipara do prasna bau blayun kerku ya kajing em kajungi sasisin pat ngin kli yaladena kajing yap ngin long kiba em ublayun tian do mun sim jong po jongi ladapi kuha po ublayun pen empat ya kayeng kasam kajong pi hapedeng kajing du jing kerman uang ngalong kajing kerman
Udan kadon ka jing kerman hublai haptang ki jing yap ke papu. Kidon ki badu jing kerman namenta ka jing pang ka jing sitop. Ki ba ang ngingin sayap. Sengau kum pakai kepertaikan wai no. Ngisu it ngisu kuaban kelaka pamut namar ngiting ya kedujak. Nrengim kelaka pamut namar bangit yo play. Ladangi dap tu mensim ladangi long sisa kibri ke dap tu mensim. Kibam terkang ngin kelaka pamut klem dating lano kepertaikan wai. Ngin kelaka pamut dak jing it sisa yo play. Dan kam bandabu daki hukum ban pen kelaka pamut yangi. Kadon kam tang kajing it nadu kadon no tiu play. Kajing ihe iki para breu kaba penuan duruan dari kajing em jongi kum kita sisa kibakup ya kalan long reniang kajong ukres kaba bahabreu kaba wandur ha kajing em kajongi ladapi pi kwa ko kipara banget ko kipara do kipara snam nginduai manta pendam ya lade ong aplay ngalalong kasing kebaterkong kising kebaterkong mewan ko jisu ban ya thul pa ha kajing em jongi ha kajaka we sekial ko jisu melawan ay kajing kerman ha kajing em kajongi ban ong tos ngau ya kaktin kajong utrai kadai hanga hangi bangin ko jingmut bangin pen em na em ya kajong kaman siam ladang yad pan penuan dori kajing em kajongi nginam long syuk ki payap ngin sa empat na kabau play udan kami kajing em kajing iban pen kelapat na ka ei kabangi layap sisin pendam ilade ko ki para banget paet pai syo trai kum bakajat benriu Israel ka pai pat sa sisin kayo mahat pat ya kajing pelat pat lada mangiru ngikwa pan pelat ya lade na kajing long rau kapap ublay ulang kajing kerman ngadon kani kawai kajing rai hak baya dai bat kani to yam pang no tak mat jong play yam hakat jing isnai menta kami ong ngadon hang no te kemen bandan senda jong play hap teng jing du jing kerman ka perthai kana ma jing kerman yang ayapi ladang ipa syiki breu kina ma jing kerman rei tang ublai wai ka jing kerman ublai leng baki breu ki jong uru wai ka jing kerman ingi ublai un kerku ingi ngin yes ngapi kene ka jing ruai dan mo kiba kanu kamusi Shwaba pertikan wai Kibala don hatmir Katem bayap kajingem Lakut kasgi ubnai Sngoba pertikan mentoy Satang haki jing duai Dadonut bajingem ngipasya lautrai Ki umat kiba kersoy hap deng kajing ting kusla hatungin lajeng hakari ba pernai to yam pangno takmat jong uplay yam haket jing isnei to kmen bandan na sendau trai wadai lat bakin job jing kuslai la tình khát nghiêm lá ban mai carai shano ba nghìn pai don mo kiba suting kamsi yo ba pertekan Bala don jing skir hakep jong ki jing jingja Bala dum ka jing shai Sngoban pet shaki laupa
kilau jin riu ban la yum tang hang ta ka don jing daya ka man sim to kan mau utrai umon bangin kala ka pamut klam dating lano ka pertekan saku to yam pang nurak mat jong ublay yam ha ket jing isnay tuk men bandan na sendau trai wa dai lat bakin job jing ku slay la teng khat ngim la ban nai karai shano bangin tu yam pang nurak mat jong ublay yam ha ket jing isnay tuk men bandan na sendau trai wa dai lat bakin job jing ku slay la teng khat ngim la ban nai karai la teng khat ngim la ban nai karai shano bangin pai Hadien bang yos ngau ya katu kacing rai ngin pendam ngin duai ai ngin kut jing mut ban pen em ya la kaman sim ai ngin kut jing mut ban pendap do ban pen wandur u kris unlong hakalong renyang jonga jong pi hakiying kisam hakajing ya dai bat no re bat no wat pan ma pendeladir kapor don ti kibreu ki baswaban klat ki kwa aban pen yesuk bat kibreu rei nga artatien marwai hatu kata kajing yesuk kalong mo kabadai por yo kalong kabadir por ublayun karku ya kajing em kajonga ngin ya duai shoblay kat bang kadang duai piru duai ong akwa aban pen em ya kayeng kesem kabelayap ong aku aban pen em yuk pa jong kayeng ong aku aban pen em ya kakmi jong kayeng kabalayap ong aku aban pen em ki khon kibalayat sakma kibalayap kibala terkhang kajing em jong ki duai nam ta jong ki duai nam ta kajat ben riu jong ni hakari khasi et kari india kabaila persya yu blai kabakat kadur jong ka kaba iman nam ta jong ki kristan duai nam ta jong ka tungin ya tuai bat kat banget tuai tu IT la de show try tungin ya tuai ablai buk pa jong ya bab nang tu kata yang to pen em ngiam pang no da kamat jong me pen em ya kariba e jong ya ka perthai na ka jinglong kadur ka ima pen em ya kilong ying kilong sam pen em yi man jong iki para ki jonga penempat ko kenrat iki bahing ki basam jonga penem ki balayat kan riang penem yang iwai puai kat bakum kelenti ke joma to peten ya ka jingem jongi persat dau mensim blai joma pat tetap dah kadok kalong renyang jong me atra Jesu bangin yo long ki babit nama kamat jong me kiba yo rong hakahima jong me wat ai bangin ting reibu ya ka jing kerman hakane kaya ka bangi em ka bajanjar ka badu jing kerman haka kertang ka jong Yesus Kristus ngatuai amen. Ngapan pau ku jung sungu i pastor namar ka tu ka kubor ka ketien ublai ka ba philwara pedeng jungi ka balalong sisa ka jing kerku men sim bat ka jing bam ka bam kenjam men sim yang ilang baro ho ngi pen pau ro ka jung sungu i pastor namar ka tu ka jing ruai ya ka ba phila a hi pedeng jungi ka ba ra i ki men sim ki jungi bat nges kham ba ublai
unang penun kam susu ipi pastor na ka benta ka buram ka jung u ublei un kerku ji pastor ya ka yeng ka sem ka jung pi bat kham tam ya ka jing syakri ka jung pi ya ublei ngapen pauro ka jung sungu ya baro kinung shim ta bat ro ya kitu ki bla penbet penbiang ya ka ni ka program ha ka ni ka janmet ngin panwai no ya ka jing syakri ka jungi ya kabang ini ruai lang kejing ruai ka basan spa san phuwai kejing ruai ka nambar ka basan spa san phuwai bat hadin jung ka ni kejing ruai ngan sungha ban kerpat i pastor jungi i rebran lendans em ban bu kejing tuai lengkot bat ro ban pelat jungi de kejing kerku penwai lada pikwa ban yo lai nakapop don bor hakasnam bor saut lig de khot lembat ka khoras ka jingruai ka nambar ka basan spa san phuwai Lada pikwa banyola nakapon don bor hakasnam lada piwat borjing pen soy banjom don bor bapla hakasnam don kabor bor batre pela hakasnam Calvary don kabor batre pela hakasnam kodor Calvary ban lan na jing meng ba jing kwa pertay don bor hakasnam wan bansai kut hakawa Calvary don bor bapla hakasnam don kabor batre pela hakasnam Calvary don kabor batre pela hakasnam kodor Calvary lada pikwa ban kamli yakayor don bor hakasnam ban kut kito briahawa bakodor don bor bapla hakasnam don kabor batre pela hakasnam Calvary don kabor batre pela hakasnam kodor Calvary Shakri yuji suusim bom jukur don bor hakasnam pendek kajing imban shakri yutrai don bor bapla hakasnam don kabor batre pela hakasnam Calvary don kabor batre pela
hakaslam kodor Kalbari. Tungin niya duway. Au blebo kupao jangi bahabaneng. Ngiyay ngo yame nagabanta kani ka janmit ka bamelaay ka jinga seng samla chong ka balang presbyterian mauro. Bangila manrakhi ka youth week lingba kani ka jinga seng yalap. Ngiyay ngo na marusya kriw jong me i pastor S.I. Marbanyang ibalaay ka kubo nagakhtien ka ba im ka jong me. Badhirap manginum long kita gising ka ba terkong. Nringin yo mat. Yaga jing tre pelau mensi makhuja po jangi ngis ngongo ru yaga jing ruai kabila ai kabala pen ummi ki mensi ki do not ki jangi ai bakan kta ingi ko trai ban sandur thmai ki jing em ki jangi kerkhui lo jong shakri ai bor ai mensi me yo baunang tre ka kam ka jang me la ka no ka jaka ka ba me khot yo to kurkhuru yaga jinga seng samla ka jangi haga jing rakhi ka youth week bari ka jinga seng ki badang sa haga ni ka tayo bat haga youth sandiru to kurkhui ka balang ka jangi ba to kurkhui ki balang baro haga ni ka ri ka jangi yakiningi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haga kerteng ka jang utrai baru nong penem jangi u Jesus Christ Bato da airu baga jingay ay ka jong Jesus Christ ba utray ka jingid ba ka jong blay ba pa lembat ka jingay selok ka batyang bat ka ba pansyad bor ka jong mensim bakhoy kin yay long kin yay sa rengkat bat ngi rengkat bat ki reungit ru hakeleng satla ka pertay menta bat shadoki arta bomjukut ru amen.